Mwaramutse neza kandi muraho bitewe naho uherereye. Iki gitondo tuhagaze mu mujyi wa Rubavu, umujyi mwiza cyane. No umujyi mwiza cyane kuba utembereye no kuba tarawutembera, muzanyaruke mu utembere. Reka manze mbabwire ku mujyi wa Kigali, umujyi wa Kigali, umujyi wa Gisenyi, umujyi wa Rubavu, ahantu si heza. Ushobora kuba uri muri iyi mijyi navuga ngo ahantu si heza ntuhumve neza. Reka duhere kuri urugero. Uri umuyede ukorera 3,000, uba mu mujyi wa Kigali cyangwa se wa Musanze. Fata rero 3,000 ukorera ku munsi, kandi nabwo bidahoraho buri munsi. Nurangiza ufate bya 3,000 uze gukuramo inzu y'10,000. Mu mujyi wa Kigali ndumva utembereye hirya iyo za Kanyinya, iyo za Kanombe, iyo hirya mu byaro usanga inzu ya make yari 10,000. Ubwo ni igice cy'icumba. Urumva rero 10,000 ukuye muri 3 ukora nabyo bitaboneka buri munsi, urumva biragoye. Noneho ku bafite abana, ubusanzwe umwana agomba kurya nibura ku munsi agomba gukoresha 2,000. Ku muryango wiyoroheje cyangwa se wo bita uw'abakene, uw'abatindi, abatindi babikuye n'abakene, abo mu cyiciro cya mbere. Umuntu wo mu cyiciro cya mbere nibura agomba gukoresha 2,000 ku munsi, wenda akarya saa sita, wenda ku mugoroba akaburara. Ndebera rero nawe uri i Kigali, aho wita i Kigali, ukaba ukoreye 3,000 nabyo bidahoraho. Urumva ko ufashe 3,000 ugakuramo inzu y'10,000, ubwo 3,000 kubye iminsi 30 ni 90,000. Mu 90,000 uzarya 2 ku munsi, ubwo ni bya 60,000. Nawe ubare mu 60,000 hari gusaka 30,000 kuri bya 90,000. Ukibaza rero mu 30,000 bisigaye, wa mugabo we, wa mugore we, ubagiye ngugiye kuba i Kigali. Ariko i Kigali mba mugiye gushaka iki? I Kigali naho hari mu cyaro nkangaha muri kuva, yuko nyine mwagiye mwiyemera mukava iwanyu, muziko ibidutunga byose biva ahantu bitwa mu cyaro. Hari ugeze kuja i Kigali yigira master w'umujyi, ndavuga Buringuni na Buri Akantu. Bariya abantu nta muntu badahangara, ngo bageze i Kigali ngo ndafashe, ngo none ndafashe, none ndafashe, ngo bangaga gufata phone. Usiyaturuka bra Buringuni na Buri Akantu. Ariko iyo ubona bancamye abantu, iyo ubona bateruye abantu, buriya nanjye baranterura mu kanya. Ariko reka mbabwire, ariko Buringuni na Buri Akantu kuki mwataka abantu? Nibo bamwishakira views. Uwanyereka Buringuni na Buri Akantu. Ariko reka ibyo twe kubitindaho, ufate bya 30 bisigaye ukuremo minerivare y'abana. Mu mujyi wa Kigali harahenze mw'abantu mwe. Umujyi wa Kigali, i Kigali ni hahantu ureba wabwira umuntu ngo ndaza kugusura, ati wapi nzaba nahari, ati nzaba nagiye mu masengesho y'iminsi 3. Waba unamutunguye, hari uburyo tukoresha telefone, iterambere ryaraje, ugahamagara umukobwa wawe cyangwa se so wanyuri i Kigali uti nzaza kugusura, agatangira akakwibarisha. Uzaza sangahe? Kugira ngo apange isaha, avuga ati isaha nzaba ntari. Nono ati suzanzanira iki mu cyaro nkumbuye. Ngo uzanzanira iki mu cyaro nkumbuye. Ubwo bari kuvuga ati mbese ubwo usaza wikoreye. I Kigali ni hahandi umuntu atunga inzu ayitunze mu mutwe. Ugasanga umuntu afite ikibanza i Kigali, ugasanga umurima uri mu mutwe. Kandi sha umurima w'i Kigali urawuhinga ukera, usukugira umuntu ateke mu mutwe ibiryo bishe, ubona araruye arariye. Hari abantu bafite ikibanza hari Nyabugogo, hari uvuga ati Nyabugogo ni iyanjye, iki kibanza ngiye kucyubaka, ngiye gushiramo amasakodesha maze nze mbona amafaranga. Hari abantu rero bafite ibanza i Kigali kandi batari ibyabo, bafite imirimo i Kigali. Abo nibo nje kubwira. Babandi wirwa basa ngo boss, ngo shaka privacy, Musanze ni 10, Musanze ni 5. Ubwo wabari guhinga umurima we kandi arawufumbira,
afite akanwa keza, araza akakubwira patro, maze wareba uburyo ntagira igiceri ufite, ukaba uri kumusubiza. Bazi guhinga. Reka rero muri aka kanya dufate umwanya dusengera abantu bameze uku nguku. Tugiye gusengera ibyifuzo bitandukanye. Turaza gusengera abagore batwite. Mu bagore batwite hariho abasamye iri joro, hari abamaze amezi 3 basamye, hari abamaze amezi 7 batwite, hari abamaze amezi 8, hari n'abamaze amezi 9. Hari abarimo kubyara isaha. Ugeze mu bitaro bya Ruhengeri usangamo abagore bari kubyara. Ugeze mu bitaro bya Gisenyi usangamo abagore bari kubyara. Ugeze kwa Nyirinkwaya uraho. Reka iki gitondo nsuhuze abadogiteri, reka nsuhuze abakanishi b'ubuzima. Burya abaganga ni abakanishi. Uragenda bakagukanika, warabona igare ryapfuye cyangwa se imodoka yapfuye. Iyo umuntu nawe rero yagize ikibazo, ntabwo twavuga ngo iyo umuntu yapfuye, ahubwo iyo ari kujegajega, iyo yagize ikibazo ngo baramujyana bakamukanika. None harimo n'ababyaye, nabo abana bananiye. Tugiye gusengera abaganga bari kwita kuri ababyeyi barimo kubyariza isaha. Turongera dusengere ababuze urubyaro. Hari abamaze imyaka 5 barabuze urubyaro. Hari abamaze iminsi myinshi barabuze urubyaro. Hari abamaze imyaka 15 barabuze urubyaro. Niba warabuze urubyaro, pepera Imana iki gitondo igiye kukugirira neza. Wa mugabo we, wa mugore we, umukazana wawe amaze imyaka 10 atabyara. Umukwe wawe amaze imyaka 10 atabyara, nyamara mwagiye muri batubuzi ngo bagiye kubaha abana, mwagiye mu masengesho hirya no hino, ariko Imana nitanga umwana. Turasengera abandi babyaye bakananirwa kurera. Hari uburyo ubyara umwana akakunanira. Ibyo bita kubyarira umuhanda. Hari abagore bataye abana, abo turaza kubasengera. Hari abagore bataye ingo, hari abagabo bataye ingo, hari abakobwa babyariye iwabo, hari abasore bihakanye abana babyaye, hari abakobwa bakuyemo inda. Iki gitondo nimba uri mu mujyi wa Kigali, nimba uri mu mujyi wa Gisenyi, nimba uri mu mujyi wa Ruhengeri, nimba uri mu mujyi wa Ruhango, nimba uri, hari n'abaturutse bajya mu Buganda. Those who went to Uganda, those who went to Kenya, those who went to South Africa, those who went in America after boating. Turaza kubasengera kugira ngo Imana ahe umutima w'urukundo. Turaza gusengera abashomeri babuze akazi. Hari abakobwa badakora, hari abasore badakora, hari abagabo badakora, hari abagore badakora, aribo bavamo ibisambo. Akibisambo kasobotse, akabajura karashobotse. Babagore badakora, babakobwa badakora, babagabo badakora, birwa bategereje ngo ndategereza Korode atashe, ngo ndategereza Felicien atashe, ngo noneho mutere kaci. Abo tugiye kubasengera. Tugiye gusenga kugira ngo Imana itugabise ibisambo. Ese bigeze bakwiba? Wigeze utunga televiziyo bakayitobora? Wigeze uja mu mujyi wa Kigali ugasanga ikofi bayikuyemo? Wigeze uhura n'abatekamutwe? Abo bantu tugiye kubasengera kugira ngo Imana ibagarure ku murongo, Imana ibahe ubuzima busha, Imana ibagarure mu miryango, Imana ibahe icyizere cy'ubuzima bw'ejo hazaza. Tugiye gusengera ibisambo, tugiye gusengera abakora mu mufuka, tugiye gusengera abariganya, tugiye gusengera abatobora amazu, tugiye gusengera abatekamutwe. Abatekamutwe barateye mw'iyi minsi. Ejo bundi hari umuntu wari ufunzwe, noneho afunganwa n'umuntu, baza guhana imyirondoro. Bamaze guhana imyirondoro, wa wundi wari ufunzwe arafungurwa. Amaze gufungurwa aragenda aja muri rwa rugo rwa wa muntu ufunzwe. Aragenda aravuga ati uyu muntu simufite umuntu ufunzwe umeze uko nguko. Umugore ati ye, si yasize iki cyaha? Ati ye. Ati rero nanjye ni nasize iki cyaha, ariko hari umutanzaniya waje noneho ampa imiti, noneho ndasohoka.
uwo mutanzania yarakeneye ibihumbi 400 kugira ngo umuntu wanyasohoke, kandi uwo muntu bari baramukatiye imyaka 40. Ni imyaka myinshi cyane, kuvuga ngo imyaka 40 ni ya myaka bagushobora no gukata imyaka 20 ku cyaha cya fiyore, ukumva ni imyaka 500 ku buzima bwawe. Wareba abantu usize, wareba ahantu usize umugore, wareba ahantu usize umuryango, bikakubera nk'imyaka 40. Umugore ati ibyo wansaba byose kugira umugabo wanjye atahe nabikora. Umugabo ati nanjye ndakwemereye ndava hano ari uko umugabo wawe aje. Umugore yari afite inka, aragenda aje gushaka abakiriya arababura, atari ko hano mfite ibihumbi 20. Ibihumbi 20 barabimukubise. Mwe kubimukubita mugatangira gukora mu mufuka, amusiga agafu, kari agafu k'ubugari kugira ngo atangire kumwera ko imiti iri gukora. Barasasa bararyama. Umugabo ati bunije telefone. Umugore amukimuha telefone yahise yigendera. Urumva bateka mutwe. Mwirinda bateka mutwe. Mwirinda abantu mutazi. Turaza gusengera abaroza kakanya, turaza gusengera abatanga ibitama, turaza gusengera abaraguza. Bambyine ngenyine nyirugo yiryamiye. Umurozi yigeze kuza byinira iwanjye ngo mbyine ngenyine nyirugo yiryamiye ngo mfashe ikote maribate. Hari abarara bacuragura, wa mugabo ucuragura. Uretse akawe kashobotse iki gitondo wageze kuri Uraryoshye TV, akawe karashobotse, ngiye kukwereka Imana. Hari abatanga amahembe, ibyo bihembe byawe birakugarukira. Hari abatanga, ni byinshi mutanga. Abaturwanya bose, abaturwanya baduhiga bose tugiye kubasengera. Wewe wavuze ngo ntuza ntazabyara ukiriho, wewe wavuze ngo ntuza ntazashaka ukiriho, wewe wavuze ngo ntuza ntazabona fiance ukiriho, tugiye kukwamagana. Tugiye kukwereka Imana. Hari abakobwa babuze abagabo, hari abakobwa bakatiwe. Ushobora kuba uri warabonye fiance mugiye no kurwubaka mwashizeho n'igihe, ariko ku munsi wa nyuma bakavuga ngo birarangiye, ku isaha ya nyuma ngo ubukwe burapfuye. Abo tugiye kubasengera. Yewe mukobwa uri Rubavu, yewe mukobwa uri Musanze, yewe mukobwa uri Huye, yewe mukobwa uri Kirehe, yewe mukobwa uri muri Amerika, we are going to pray for you. We are going to ask God to help you get what you have missed. We are going to ask God to change your life. We are going to ask God to do everything that you need in your life. We are going to call God to give everything, because God is the one who has everything. Tugiye gusengera abakobwa bafashe irembo bikanga, tugiye gusengera abasore bafashe irembo bikanga, tugiye gusengera abarengesha imyaka yo gushaka, tugiye gusengera haleluya, ababuze imyaka. Hari abushisha imyaka, hari abayirengeshe, ugasanga uwo mwavukira rimwe afite imyaka 21 agutanze gushaka, wowe ufite imyaka 30 ariko ukabona byanze, ugeze muri 35. We are going to pray for you this morning. We are going to ask God to give you what you need in the name of Jesus. Tugiye gusengera abapfakazi n'imfubyi, tugiye gusengera imfubyi, incike. Haleluya. Abatagira abagabo tugiye kubasengera. Hari abakobwa babyariye iwabo, hari abagore bari iwabo bapfakaye bakiri batoya, hari abatagira ababyeyi, hari abadafite aho bigira. Uyu munsi umwana w'umukobwa aratungwa n'ikiyede, nacyo kidahoraho buri munsi. Tugiye kumusengera, tugiye kugusengera. Izo nyatsi z'akarande, ibyo bibazo byose bikugora, Imana ije kubikemura. Tugiye gusengera abarwayi bose, hari abadafite amaguru, hari abavunitse amaboko, hari abatareba, hari abafite indwara z'akarande,
hari indwara z'amarozi, hari indwara wajyanye kwa muganga, hari indwara wajyanye hirya no hino ariko biranga. We are going to pray for you. We are going to pray for these diseases. We are going to pray for the sick people, those who are in Gisenyi hospital. We are going to pray for you. Tugiye gusengera abari muri gereza, abari Nyakiriba muraho, abari muri gereza ya Gisenyi muraho, abari Nyabushongo muraho. Tugiye kubasengera uyu munsi cyangwa ejo. Urashobora gutaha kubw'ibitangaza by'Imana. Iminsi 15, mu minsi 15 urashobora gutaha. Mu masaha nkanga urashobora gutaha. Nimba ukora neza, nimba emera icyaha. Hari abarimo barakoze ibyaha, hari abari muri gereza barengana, hari abemeye ibyaha, hari n'abemeye guca bugufi, hari abatwite bari muri gereza, hari abana b'imfubyi bari muri gereza. Hari abacuruje ibiyobyabwenge bari muri gereza, hari abakuyemo inda bari muri gereza, hari abatoboye amazu bari muri gereza. Iyo hirya za Nyabushongo, iyo hirya za Mageragere, wowe upfa kuba wageze kuri Uraryoshye TV, upfa kuba wageze. Oh haleluya, ugiye kugirirwa neza, ugiye kugirirwa imbabazi n'Imana. Uyu munsi reka nkubwire ngo urafite abawe bafunzwe, urafite abawe bari muri gereza bamazemo igihe kinini, hari n'abo bakatiye burundu, ariko Imana igeze kuri burundu byose irahanagura igahindura zeru, umuntu wawe agataha. Nimba wemeye guca bugufi, nimba wemeye kugarukira Imana, emera icyaha, saba imbabazi, reka gutsimbarara. Kandi habo bakatiye burundu bishobora kwanga, ariko byanakwanga bikanga waraciye bugufi, garukira Imana usenge. Hari indirimbo ivuga ngo Pawulo na Sila bari mu buroko, ngo barasenga bamaze gusenga imiryango ya gereza irafungurwa. Mfasha huri turirimba n'indirimbo ivuga ngo tugiye kwihana, tugiye kwihana, tugiye kwihana, ntabwo tuzongera. Mana tubabarire abakobwa bakuyemo inda, abagore basambanye, abagabo bataye ingo. Tugiye kwihana, tugiye kwihana, ntabwo tuzongera. Mana tubabarire. Ahuri ririmba iyo ndirimbo, imanuke mu mutima wawe, imanuke mu bwonko bwawe, ibitekerezo byawe byose n'ubwenge bwawe n'ubwonko bwawe bwose butekereze ku indirimbo. Hari abahuye n'akarengane. Yo, wa mugabo we warababaye, wa mugore we warababaye, wa mukobwa we warababaye, wa musore we warababaye, wa mwana we warababaye, kubera so wanyu, kubera nyoko wanyu. Imana data wa twese, tebukugira icyo unkorera, nifuza gukundana na bose, abanyanga bakanga bakaba benshi, nifuza kuguhesha icyubahiro,
zina ryawe rikanga rikagawa mana satana aranyanga ayimana data wa twese tebukugira icyo unkorera nifuza gukundana na bose abanyanga bakanga bakaba benshi nifuza kuguhesha icyubahiro zina ryawe rikanga rikagawa mana satana aranyanga kuba mwisi bagenzi banjye no gufata ibihe mu ntambara satani n'abadayimoni be ntibakirya ntibakiryama kuba mwisi bagenzi banjye no gufata ibihe mu ntambara satani n'abadayimoni be ntibakirya ntibakiryama waritwararitse witwaye neza kuri nyoko bukwe witwaye neza kuri sobukwe witwaye neza ku mukazana wawe witwaye neza kuri mukeba wawe ariko biranga ugerageza kubana n'abantu bose amahoro ariko ibintu bikanga satani agakomeza kwitambika ibyo tugiye kubisengera tugiye gusengera abana batiga hari abana baba mu biraro hari abana bavuye mu ishuri kubera ubukene hari abana bavuye ku ishuri kubera minerivare nimba huri hirya no hino nimba ushaka kugira ngo ugire icyo ukora kuri aba bana bataye ishuri ese urifuza kugira icyo wakora urashobora kugura iniforume imwe y'umwana urashobora kugura igikapu cy'umwana urashobora kurihira umwana nibura imyaka 3 ariko umwana agasubira mu ishuri hari abavuye mu ishuri kubera ubukene hari abavuye mu ishuri kubera kubura ibyo kurya abo bose tugiye kubasengera hari abana b'abakobwa bavuye mu ishuri kubera ko imiryango yabo kubera ko ababyeyi babo bari barananiranye bishoye mu biyobyabwenge bitwaye nabi umwana akaza kubigirirwamo n'ingaruka mbi ariko uyu munsi tugiye kugusengera tugiye kukurambikaho ibiganza tugiye kukubwirira Imana haleluya iki gitondo ntabwo byoroshe hari ababuze ubwenge tugiye gusengera uyu mukobwa wabuze ubwenge tugiye gusengera uyu musore wabuze ubwenge tugiye gusengera uyu mama wabuze ubwenge tugiye gusengera uyu papa wabuze ubwenge kubura ubwenge ni ukugira ute kubura ubwenge biri mu bwoko butatu hari ukubura ubwenge bwo mu ishuri umwana akajya mu ishuri ukabona arandika ariko igihe cyo kubona umusaruro ugasanga biranze kandi nta kuntu aba atagize hari no kubura ubwenge bwo mu rugo ugasanga umugore bamusize mu rugo ugasanga umugabo bamusize mu rugo umugore yagirwa mu mugabo yiriwe mu rugo aho kubungabunga abana yiriwe arakina igisoro abantu birwa bakina igisoro abo tugiye kubasengera wa mugore niba ufite umugabo w'imburamukoro wa mugabo niba ufite umugore w'imburamukoro igihe wagiye muri Kongo umugore akirirwa ari inywera tugiye kugusengera Imana irakugira neza iki gitondo Imana igiye guhindura amateka iki gitondo Imana igiye guhindura ibyawe Imana igiye kukugarurira ibyawe ubwenge wari warabuze mu muryango tugiye gusengera abana biga hari abana biga bigira ku kadodo uzi kwigira ku kadodo cyari cyo ni ukugenda saa 6 ukagenda ku ishuri utariye saa 6 ukarya ikijumba ikayi ukatunga no kwiba amakayi ariko igihembwe ukanga ukanakirangiza ukanga ukarangiza na sogonderi ariko ukabaho Imana irakomeye n'ukuri muraho ushobora nawe kuba warigiye ku kadodo ubona byanga ubona imeze nabi ariko izisa ukabura umuyobozi urumva ari iki Imana itakoze uyu munsi ukaba wubatse urugo Imana ize kukugirira neza uyu munsi iki gitondo turasengera abantu bose wowe ni wumva utari mwiri sengesho unyandikire kuri Uraryoshye TV cyangwa se kuri WhatsApp 0784 74 29
62 0 7 8 ndabona abanyamerika nabo batangiye kumpamagara reka ndaza kumwitaba sinzi uko ahise afata nimero yanjye, ndabona ari nimero yo hanze, ariko ndagira ngo uze gutega amatwi, ndagira ngo aka kanya kongere dusengera abashoferi. Hari abafite abagabo b'abashoferi, wa mubyeyi umuhungu wawe ni umushoferi, umukobwa wawe ni umushoferi, umwuzukuru wawe ni umushoferi. Hari abatwara ibikamyo, hari abatwara tagisi, hari abatwara amavatiri hari n'abashoferi b'i Musanze. Ndasuhuza abashoferi b'i Musanze, abashoferi b'amagare b'i Musanze, abashoferi b'igare ngo ntibakibita abanyonzi, ni umushoferi w'igare umushoferi utazi amategeko y'umuhanda. Ariko reka mbaze abashinzwe koperative z'abatwara amagare, ese muja mugira umwanya mugatekereza ku buzima bwiza bw'ejo hazaza bw'aba bana b'abahungu, bw'aba bana b'abakobwa batwara amagare? Bashobora guseka ngo abakobwa ntibatwara amagare. Barayatwara. Iyo ugeze mu karere ka Bugesera ushobora gutega igare, umukobwa akaba ari ugutwara. Umukobwa arashoboye muri byose. Tugiye gusengera rero abashoferi b'amagare, dusengera abatwara tagisi, abatwara ibimodoka bimwe bita bya makuzungu, abatwara ibimashini, abatwara moto, abo bose, hari n'abatwara indege. Aba bantu bari mu miryango yacu, tugiye kubasengera ngo Imana ishi barinda impanuka, Imana ishi barengera, Imana ishi batabara. Tugiye gusengera abacunga umutekano. Uri kuri Uraryoshye TV kubera umutekano, kubera uricaye uratuje, kubera waraye neza, ntabwo waraye wiruka, ntabwo waraye uhangayitse ngo uyu munsi ndisha, uyu munsi ndahungira hehe. Turiho kubw'umutekano. Ubuzima bwawe mw'iki gitondo buriho kubera ko hari umuntu waraye ijoro. Iki gitondo uriho kubera ko hari uwaraye ku mugore wawe ari kubyara, kubera ko hari uwaraye ku mugore wawe ari ku bitaro, kubera ko hari uwaraye ari kumwitaho, umugore wawe agahabwa imiti. Umutekano ufite rero tugiye kuwusengera. Tugiye gusengera abacunga umutekano. Turaza gusengera abapolisi, Rwanda National Police Rwanda National Police ni NPD niko babyita amagambo arambuye, National Police. Turasengera imiryango yabo, turasengera abagore babo, turasengera abuzukuru babo, turasengera abagabo babo, turasengera abagore babo. Hari abapolisi b'abagore, hari abapolisi b'abagore tugiye gusengera abagabo babo. Hari abapolisi b'abagabo tugiye gusengera abagore babo. Abapolisi bombi tugiye gusengera abana babo. Ibyo bakenera nibyo dukeneye. Nabo bakeneye kujyana abana ku ishuri, nabo bakeneye uburere bwiza bw'abana babo. Abo bantu tugiye kubasengera. Abapolisi bari ku mihanda muraho, ndi kubona hari ahirya Nyabugogo, ndabona kuri feruje abapolisi, ndabona hari umupolisi witwa Kazungu, ndabona hari umupolisi Emmanuel, uranyumva? Tuba turi kubareba hirya no hino. Ndabona ngo mbe muretse, ndabona ahagaritse imodoka ati reka uwo mwana abanze yambuke. Abapolisi rero badufasha kwambutsa abana bagiye ku mashuri, badufasha gukoresha neza umuhanda. Turaza kubasengera. Abanani b'abapolisi badushishikaza kwitwara neza mu muhanda. Kakubwira ati shoferi kikaza umugenzi kwambara umukandara. Shoferi ntukajyana imodoka mu muhanda nta byangombwa ufite. Rimwe na rimwe ari babashije controle, mbona umushoferi ahiye ubwoba. Nariko si shoferi. Urafata ubuzima bw'umuntu kari wowe Mana dufite, kuko ni wowe ucunze ubuzima bwacu aka kanya. Utujanye Kigali, uratuyoboye, none nta controle tekinike ufite. Bagukande,
baguhane. Tugiye gusengera abasirikare, hari abari ku rugamba. Ushobora ufite umusirikare mu muryango wawe. Tugiye gusengera abasirikare kuva kuri ofisiye, kuva kuri generali, ukageza ku musirikare mutoya, ukageza ku musirikare uri ku ikosi. Abasirikare bari hakurya muri Muhungwe muraho, abasirikare bari kuri Shari muraho, abasirikare bari Nyamagumba muraho. Muhumure, iki gitondo ngewe naje, nimugire ikibazo. Ushobora kwibaza utari ko uyu muntu twamukura hehe? Nta handi ni kuri Uraryoshye, Uraryoshye TV. Tugiye gusengera abasekirite, babandi barindisha inkoni. Hari uwigeze kumusuzugura, ntabwo nzi ko nabo bagiraga amapingu. Ndavuga abadaso, ati wowe udafite imbunda we wankanga. Mbona umudaso agize gutya, azamuye ishati, akuyemo agakomo, ati tugiye gusengera aba bantu bose bacunga umutekano. Uko baba bagiye kuducungira umutekano, reka natwe tujye dufatanya kugira ngo nabo tubacungire umutekano. Nimba umwana wabo yarwaye, tugende tumufashe tumugeze kwa muganga. Nimba umugore wari icyo akeneye, tumufashe mu gihe umugabo adahari cyangwa umugore wadahari, kugira ngo umutekano wa buri umwe wese ukomeze kugenda neza. Tugiye rero gusoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ravuga ngo ntugakererwe kuri Uraryoshye TV, ngo kuko kukererwa no kubesha birica. Gukererwa no kubesha birica. Ndaza gusoma mu Byakozwe n'Intumwa ibice 5. Turahera ku murongo wa mbere. Reka rero mbanze mbaha agatekerezo, kandi aka gatekerezo kaba kawe. Urabona turi kuri Uraryoshye TV. Ni nkaho ndi umunyamakuru. Umunyamakuru rero yabaye aho ngaho, aja gutana inkuru. Ageze Ishorongi, asanga imbwa yapfiriye mu muhanda. Asanze imbwa yapfiriye mu muhanda, yari yapfiriye mu karongo k'umweru. Urabona ko umuhanda uri mu murongo w'umweru. Ubwo igice kimwe cyo kiri mu mudugudu wo hepfo, ikindi kiri mu mudugudu wo haraguru. Imbwa ari mu karongo k'umweru mu rubibi. Abantu baraza bararundana, bahamagara uw'isibo, bahamagara uw'umudugudu, bahamagara umutekano, bati mukora isuku. Uw'isibo ati imbwa ntabwo iri mu isibo yanjye, unyumvire. Uwo haragura ati imbwa ntabwo iri mu mudugudu wanjye. Gitifu hageze ati imbwa ntabwo iri mu kagari kanjye. W'umurenge hageze ati imbwa ntabwo iri mu murenge wanjye. Turabona ko irimo hagati, kereka nituyigabana. Imodoka zirahagarara, abantu baraza bararundana. Wa munyamakuru araza. Abanyamakuru mukunda ibintu bishushe, ariko bizabakoraho. Umunyamakuru ati ngiye mwaramutse neza kandi muraho, bitewe naho uherereye. Iki gitondo tuhagaze mu mujyi wa Rubavu, umujyi mwiza cyane. No umujyi mwiza cyane kuba utembereye, no kuba tarawutembera muzanyaruke mu utembere. Reka manze mbabwire ku mujyi wa Kigali, umujyi wa Kigali, umujyi wa Gisenyi, umujyi wa Rubavu, ahantu si heza. Ushobora kuba uri muri iyi mijyi, navuga ngo ahantu si heza ntuhumve neza. Reka duhere kuri urugero. Uri umuyede, ukorera 3,000, uba mu mujyi wa Kigali cyangwa se wa Musanze. Fata rero 3,000 ukorera ku munsi, kandi nabwo bidahoraho buri munsi. Nurangiza ufate bya 3,000 uze gukuramo inzu y'10,000. Mu mujyi wa Kigali ndumva utembereye hirya iyo za Kanyinya, iyo za Kanombe, iyo hirya mu byaro usanga inzu ya make yari 10,000. Ubwo ni igice cy'icumba.
urumva rero ibihumbi 10 ukuye muri bitatu kora nabyo bitaboneka buri munsi urumva biragoye noneho ku bafite abana ubusanzwe umwana agomba kurya nibura ku munsi agomba gukoresha ibihumbi 2 ku muryango wiyoroheje cyangwa se wo bita uw'abakene uw'abatindi abatindi babikuye n'abakene abo mu cyiciro cya mbere. Umuntu wo mu cyiciro cya mbere nibura agomba gukoresha ibihumbi 2 ku munsi, wenda akarya saa sita, wenda ku mugoroba akaburara. Ndebera rero nawe uri i Kigali, aho wita i Kigali, ukaba ukoreye ibihumbi 3 nabyo bidahoraho, urumva ko ufashe ibihumbi 3 ugakuramo inzu y'ibihumbi 10, ubwo ibihumbi 3 kubye iminsi 30 ni ibihumbi 90. Mu bihumbi 90 uzarya 2 ku munsi, ubwo ni bya bihumbi 60. Nawe ubare mu bihumbi 60 hari gusaka ibihumbi 30 kuri bya bihumbi 90. Ukibaza rero mu bihumbi 30 bisigaye, wa mugabo we wa mugore we ubagiye ngugiye kuba i Kigali, ariko i Kigali mba mugiye gushaka iki? I Kigali naho hani mu cyaro nkangaha muri kuva, yuko nyine mwagiye mwiyemera mukava iwanyu, muzika ibidutunga byose biva ahantu hitwa mu cyaro. Hari ugeze kuja i Kigali yigira master w'umujyi, ndavuga Buringuni na Buri Akantu. Bariya abantu nta muntu badahangara, ngo bageze i Kigali ngo ndafashe, ngo none ndafashe, none ndafashe, ngo bangaga gufata fone. Usiyaturuka bura Buringuni na Buri Akantu, ariko iyo ubona bancamye abantu, iyo ubona bateruye abantu, buriya nanjye baranterura mu kanya. Ariko reka mbabwire, ariko Buringuni na Buri Akantu kuki mwataka abantu? Nibo bamwishakira views. Uwanyereka Buringuni na Buri Akantu, ariko reka ibyo twe kubitindaho. Ufate byambi 30 bisigaye ukuremo minerivare y'abana. Mu mujyi wa Kigali harahenze mw'abantu mwe, umujyi wa Kigali, i Kigali ni hahantu ureba wabwira umuntu ngo ndaza kugusura, ati wapi nzaba nahari, ati nzaba nagiye mu masengesho y'iminsi 3. waba unamutunguye, hari uburyo tukoresha telefone, iterambere ryaraje, ugahamagara umukobwa wawe cyangwa se so wanyura i Kigali uti nzaza kugusura, agatangira akakwibarisha uzaza asanga he, kugira ngo apange isaha avuga ati isaha nzaba ntari, none ati suzanzanira iki mu cyaro nkumbuye ngo uzanzanira iki mu cyaro nkumbuye. Ubwo bari kuvuga ati mbese ubwo uzaza wikoreye. I Kigali ni hahandi umuntu atunga inzu ayitunze mu mutwe, ugasanga umuntu afite ikibanza i Kigali, ugasanga umurima uri mu mutwe, kandi sha umurima w'i Kigali urawuhinga ukera, usukugira umuntu ateke mu mutwe ibiryo bishe, ubona araruye arariye. Hari abantu bafite ikibanza hari Nyabugogo, hari uvuga ati Nyabugogo ni yanjye, iki kibanza ngiye kucyubaka, ngiye gushiramo amasakodesha maze nze mbona amafaranga. Hari abantu rero bafite ibanza i Kigali kandi batari ibyabo, bafite imirimo i Kigali, abo nibo nje kubwira. Babandi birwa basa ngo boss ngo shaka privese, Musanze ni 10, Musanze ni 5. Ubwo wabari guhinga umurima we kandi arawufumbira, afite akanwa keza, arazika kubwira patron, maze wareba uburyo ntagira igicero ufite, ukaba uri kumusubiza. Bazi guhinga. Areka rero muri aka kanya dufate umwanya dusengera abantu bameze uku nguku. Tugiye gusengera ibyifuzo bitandukanye. Turaza gusengera abagore batwite. Mu bagore batwite hari abasamye ijoro, hari abamaze amezi 3 basamye, hari abamaze amezi 7 batwite, hari abamaze amezi 8, hari n'abamaze amezi 9, hari abarimo kubyara isaha. Ugeze mu bitaro bya Ruhengeri usangamo abagore bari kubyara, ugeze mu bitaro bya Gisenyi usangamo abagore bari kubyara, ugeze kwa Nyirinkwaya uraho. Reka iki gitondo nsuhuza abadogiteri, reka nsuhuze abakanishi b'ubuzima. Burya abaganga n'abakanishi, uragenda bakagukanika, warabona igare ryapfuye cyangwa se imodoka yapfuye,
iyo umuntu nawe rero yagize ikibazo ntabwo twavuga ngo iyo umuntu yapfuye ahubwo iyo ari kujegajega iyo yagize ikibazo ngo baramujyana bakamukanika none harimo n'ababyaye nabo abana bananiye. Tugiye gusengera abaganga bari kwita kuri ababyeyi barimo kubyariza isaha. Turongera dusengere ababuze urubyaro. Hari abamaze imyaka 5 barabuze urubyaro. Hari abamaze iminsi myinshi barabuze urubyaro. Hari abamaze imyaka 15 barabuze urubyaro. Niba warabuze urubyaro pepera Imana iki gitondo igiye kukugirira neza. Wa mugabo we, wa mugore we, umukazana wawe amaze imyaka 10 atabyara. Umukwe wawe amaze imyaka 10 atabyara. Nyamara mwagiye muri batubuzi ngo bagiye kubaha abana. Mwagiye mu masengesho hirya no hino, ariko Imana nitanga umwana. Turasengera abandi babyaye bakananirwa kurera. Hari uburyo ubyara umwana akakunanira. Ibyo bita kubyarira umuhanda. Hari abagore bataye abana, abo turaza kubasengera. Hari abagore bataye ingo, hari abagabo bataye ingo, hari abakobwa babyariye iwabo, hari abasore bihakanye abana babyaye, hari abakobwa bakuyemo inda. Iki gitondo nimba uri mu mujyi wa Kigali, nimba uri mu mujyi wa Gisenyi, nimba uri mu mujyi wa Ruhengeri, nimba uri mu mujyi wa Ruhango, nimba uri hari n'abaturutse bajya mu Buganda. Those who went to Uganda, those who went to Kenya, those who went to South Africa, those who went in America after boating. Turaza kubasengera kugira ngo Imana ahe umutima w'urukundo. Turaza gusengera abashomeri babuze akazi. Hari abakobwa badakora, hari abasore badakora, hari abagabo badakora, hari abagore badakora, aribo bavamo ibisambo. Akibisambo kasobotse, akabajura karashobotse. Babagore badakora, babakobwa badakora, babagabo badakora, birwa bategereje ngo ndategereza Korode atashe, ngo ndategereza Felicien atashe, ngo none mutere kaci. Abo tugiye kubasengera. Tugiye gusenga kugira ngo Imana itugabise ibisambo. Ese bigeze bakwiba? Wigeze utunga televiziyo bakayitobora? Wigeze uja mu mujyi wa Kigali ugasanga ikofi bayikuyemo? Wigeze uhura n'abateka mutwe? Abo bantu tugiye kubasengera kugira ngo Imana ibagarure ku murongo, Imana ibahe ubuzima busha, Imana ibagarure mu miryango, Imana ibahe icyizere cy'ubuzima bw'ejo hazaza. Tugiye gusengera ibisambo, tugiye gusengera abakora mu mufuka, tugiye gusengera abariganya, tugiye gusengera abatobora amazu, tugiye gusengera abateka mutwe. Abateka mutwe barateye mw'iyi minsi. Ejo bundi hari umuntu wari ufunzwe, noneho afunganwa n'umuntu, baza guhana imyirondoro. Bamaze guhana imyirondoro, wa wundi wari ufunzwe arafungurwa. Amaze gufungurwa aragenda aja muri rwa rugo rwa wa muntu ufunzwe. Aragenda aravuga ati uyu muntu simufite umuntu ufunzwe umeze uko nguko. Umugore ati ye, si yazize iki cyaha? Ati ye. Ati rero nanjye ni narazize iki cyaha, ariko hari umutanzaniya waje noneho ampa imiti, noneho ndasohoka. Uwo mutanzaniya yarakeneye 400 kugira ngo umuntu wanyasohoke, kandi uwo muntu bari baramukatiye imyaka 40. Ni imyaka myinshi cyane. Kuvuga ngo imyaka 40 ni ya myaka bakushobora no gukata imyaka 20 ku cyaha cya Fiyore, ukumva ni imyaka 500 ku buzima bwawe. Wareba abantu usize, wareba ahantu usize umugore, wareba ahantu usize umuryango, bikakubera nk'imyaka 40. Umugore ati ibyo wansaba byose kugira umugabo wanjye atahe nabikora. Umugabo ati nanjye ndakwemereye ndava hano ari uko umugabo wawe aje. Umugore yari afite inka, aragenda aja gushaka abakiriya arababura. Atari ko hano mfite 20,000. 20,000 barabimukubise. Mwe kubimukubita mugatangira gukora mu mufuka, amusiga agafu, kari agafu k'ubugari kugira ngo atangire kumwera ko imiti iri gukora. Barasasa bararyama,
umugabo ati bunishe telefone, umugore amukimuha telefone yahise yigendera. Urumva abatekamutwe, mwirinde abatekamutwe, mwirinde abantu mutazi. Turaza gusengera abarozi aka kanya, turaza gusengera abatanga ibitama, turaza gusengera abaraguza. Bambyine njyenyine nyirugo yiryamiye. Umurozi yigeze kuza abyinira iwanjye ngo mbyine njyenyine nyirugo yiryamiye, ngo mfashe ikote maribate. Hari abarara bacuragura, wa mugabo ucuragura. Uretse akawe kashobotse iki gitondo, wageze kuri Uraryoshye TV, akawe karashobotse, ngiye kukwereka Imana. Hari abatanga amahembe, ibyo bihembe byawe birakugarukira. Hari abatanga, ni byinshi mutanga. Abaturwanya bose, abaturwanya, abaduhiga bose tugiye kubasengera. Wewe wavuze ngo ntuza ntazabyara ukiriho, wewe wavuze ngo ntuza ntazashaka ukiriho, wewe wavuze ngo ntuza ntazabona fiance ukiriho, tugiye kukwamagana. Tugiye kukwereka Imana. Hari abakobwa babuze abagabo, hari abakobwa bakatiwe. Ushobora kuba uri warabonye fiance mugiye no kurwubaka, mwashyizeho n'igihe, ariko ku munsi wa nyuma bakavuga ngo birarangiye, ku isaha ya nyuma ngo ubukwe burapfuye. Abo tugiye kubasengera. Yewe mukobwa uri Rubavu, yewe mukobwa uri Musanze, yewe mukobwa uri Huye, yewe mukobwa uri Kirehe, yewe mukobwa uri muri Amerika, we are going to pray for you. We are going to ask God to help you get what you have missed. We are going to ask God to change your life. We are going to ask God to do everything that you need in your life. We are going to call God to give everything, because God is the one who has everything. Tugiye gusengera abakobwa bafashe irembo bikanga, tugiye gusengera abasore bafashe irembo bikanga, tugiye gusengera abarengeje imyaka yo gushaka, tugiye gusengera oh haleluya, ababuze imyaka. Hari abushije imyaka, hari abayirengeje, ugasanga uwo mwavukira mwafite imyaka 21 agutanze gushaka, wowe ufite imyaka 30 ariko ukabona byanze, ugeze muri 35. We are going to pray for you this morning. We are going to ask God to give you what you need in the name of Jesus. Tugiye gusengera abapfakazi n'imfubyi, tugiye gusengera imfubyi, incike. Oh haleluya. Abatagira abagabo tugiye kubasengera. Hari abakobwa babyariye iwabo, hari abagore bari iwabo bapfakaye bakiri batoya, hari abatagira ababyeyi, hari abadafite aho bigira. Uyu munsi umwana w'umukobwa aratungwa n'ikiyede, nacyo kidahoraho buri munsi. Tugiye kumusengera, tugiye kugusengera. Izo nyatsi z'akarande, ibyo bibazo byose bikugora, Imana ije kubikemura. Tugiye gusengera abarwayi bose, hari abadafite amaguru, hari abavunitse amaboko, hari abatareba, hari abafite indwara z'akarande, hari indwara z'amarozi, hari indwara wajyanye kwa muganga, hari indwara wajyanye hirya no hino ariko biranga. We are going to pray for you. We are going to pray for these diseases. We are going to pray for the sick people, those who are in Gisenyi hospital. We are going to pray for you. Tugiye gusengera abari muri gereza, abari Nyakiriba muraho, abari muri gereza ya Gisenyi muraho, abari Nyabushongo muraho. Tugiye kubasengera. Uyu munsi cyangwa ejo urashobora gutaka ubw'ibitangaza by'Imana. Iminsi 15, mu minsi 15 urashobora gutaha, mu masaha nkanga urashobora gutaha, nimba ukora neza, nimba emera icyaha. Hari abarimo barakoze ibyaha, hari abari muri gereza barengana, hari abemeye ibyaha, hari n'abemeye guca bugufi, hari abatwite bari muri gereza, hari abana b'imfubyi bari muri gereza.
hari abacuruje ibiyobyabwenge bari muri gereza, hari abakuyemo inda bari muri gereza, hari abatoboye amazu bari muri gereza, iyo hirya za Nyabushongo, iyo hirya za Mageragere. Wowe upfa kuba wageze kuri Uraryoshye TV, upfa kuba wageze, oh haleluya, ugiye kugirirwa neza, ugiye kugirirwa imbabazi n'Imana. Uyu munsi reka nkubwire ngo urafite abawe bafunzwe, urafite abawe bari muri gereza bamazemo igihe kinini, hari n'abo bakatiye burundu, ariko iyo Imana igeze kuri burundu byose irahanagura igahindura zeru, umuntu wawe agataha. Nimba wemeye guca bugufi, nimba wemeye kugarukira Imana, emera icyaha, saba imbabazi, reka gutsimbarara. Kandi habo bakatiye burundu bishobora kwanga, ariko byanakwanga bikanga waraciye bugufi, garukira Imana usenge. Hari indirimbo ivuga ngo Pawulo na Sila bari mu buroko, ngo barasenga amaze gusenga imiryango ya gereza irafungurwa. Mfasha huri turirimba indirimbo ivuga ngo tugiye kwihana, tugiye kwihana, tugiye kwihana, ntabwo tuzongera, Mana tubabarire, abakobwa bakuyemo inda, abagore basambanye, abagabo bataye ingo, tugiye kwihana, tugiye kwihana, ntabwo tuzongera, Mana tubabarire. Ahuri ririmba iyo ndirimbo, imanuke mu mutima wawe, imanuke mu bwonko bwawe, ibitekerezo byawe byose n'ubwenge bwawe n'ubwonko bwawe bwose butekereze ku iyi ndirimbo. Hari abahuye n'akarengane, yo wa mugabo we warababaye, wa mugore we warababaye, wa mukobwa we warababaye, wa musore we warababaye, wa mwana we warababaye, kubera so wanyu, kubera nyoko wanyu. Imana data wa twese, tebukugira icyo unkorera, nifuza gukundana na bose, abanyanga bakanga bakaba benshi, nifuza kuguhesha icyubahiro, zina ryawe rikanga rikagawa, Mana Satana aranyanga. Imana data wa twese, tebukugira icyo unkorera, nifuza gukundana na bose, abanyanga bakanga bakaba benshi, nifuza kuguhesha icyubahiro, zina ryawe rikanga rikagawa, Mana Satana aranyanga. Kuba mwisi bagenzi banjye, no gufata ibihe mu ntambara, Satani n'abadayimoni be ntibakirya ntibakiryama. Kuba mwisi bagenzi banjye, no gufata ibihe mu ntambara, Satani n'abadayimoni be ntibakirya ntibakiryama. Waritwararitse, witwaye neza kuri nyoko bukwe, witwaye neza kuri so bukwe, witwaye neza ku mukazana wawe, witwaye neza kuri mukeba wawe, ariko biranga. Ugerageza kubana n'abantu bose amahoro, ariko ibintu bikanga, Satani agakomeza kwitambika. Ibyo tugiye kubisengera.
tugiye gusengera abana batiga. Hari abana baba mu biraro, hari abana bavuye mu ishuri kubera ubukene, hari abana bavuye ku ishuri kubera minerivare. Nimba huri hirya no hino, nimba ushaka kugira ngo ugire icyo ukora kuri aba bana bataye ishuri, ese urifuza kugira icyo wakora? Urashobora kugura iniforume imwe y'umwana, urashobora kugura igikapu cy'umwana, urashobora kurihira umwana nibura imyaka 3 ariko umwana agasubira mu ishuri. Hari abavuye mu ishuri kubera ubukene, hari abavuye mu ishuri kubera kubura ibyo kurya. Abo bose tugiye kubasengera. Hari abana b'abakobwa bavuye mu ishuri kubera ko imiryango yabo, kubera ko ababyeyi babo bari barananiranye, bishoye mu biyobyabwenge, bitwaye nabi, umwana akaza kubigirirwamo n'ingaruka mbi. Ariko uyu munsi tugiye kugusengera, tugiye kukuramikaho ibiganza, tugiye kukubwirira Imana. Oh haleluya. Iki gitondo ntabwo byoroshe. Hari ababuze ubwenge, tugiye gusengera uyu mukobwa wabuze ubwenge, tugiye gusengera uyu musore wabuze ubwenge, tugiye gusengera uyu mama wabuze ubwenge, tugiye gusengera uyu papa wabuze ubwenge. Kubura ubwenge ni ukugira ute? Kubura ubwenge biri mu bwoko butatu. Hari ukubura ubwenge bwo mu ishuri, umwana akajya mu ishuri ukabona arandika, ariko igihe cyo kubona umusaruro ugasanga biranze kandi nta kuntu aba atagize. Hari no kubura ubwenge bwo mu rugo, ugasanga umugore bamusize mu rugo, ugasanga umugabo bamusize mu rugo, umugore yagiye igoma umugabo yiriwe mu rugo, aho kubungabunga abana yiriwe arakina igisoro. Abantu birwa bakina igisoro, abo tugiye kubasengera. Wa mugore niba ufite umugabo w'imburamukoro, wa mugabo niba ufite umugore w'imburamukoro, igihe wagiye muri Kongo umugore akirirwa arinywera, tugiye kugusengera. Imana irakugira neza iki gitondo. Imana igiye guhindura amateka iki gitondo. Imana igiye guhindura ibyawe, Imana igiye kukugarurira ibyawe. Ubwenge wari warabuze mu muryango. Tugiye gusengera abana biga. Hari abana biga bigira ku kadodo. Uzi kwigira ku kadodo cyari cyo? Nukugenda saa 6 ukagenda ku ishuri utariye, saa 6 ukarya ikijumba, ikayi ugatunga no kwiba amakayi, ariko igihembwe ukanguka nakirangiza, ukarangiza na sogonderi, ariko ukabaho. Imana irakomeye n'ukuri muraho. Ushobora nawe kuba warigiye ku kadodo, ubona byanga, ubona imeze nabi, ariko izisa ukabura umuyobozi. Urumva hari icyo Imana itakoze. Uyu munsi ukaba wubatse urugo, Imana ize kukugirira neza. Uyu munsi iki gitondo turasengera abantu bose. Wowe ni wumva utari mwiri sengesho, unyandikire kuri Uraryoshye TV cyangwa se kuri WhatsApp 078 74 29 62 078 74 29. Ndabona abanyamerika nabo batangiye kumpamagara. Reka ndaza kumwitaba. Sinzi uko ahise afata nimero yanjye, ndabona ari nimero yo hanze, ariko ndagira ngo uze gutega amatwi. Ndagira ngo aka kanya kongere dusengera abashoferi. Hari abafite abagabo b'abashoferi. Wa mubyeyi, umuhungu wawe ni umushoferi, umukobwa wawe ni umushoferi, umwuzukuru wawe ni umushoferi. Hari abatwara ibikamyo, hari abatwara tagisi, hari abatwara amavatiri. Hari n'abashoferi b'imusanze. Ndasuhuza abashoferi b'imusanze, abashoferi b'amagare b'imusanze, abashoferi b'igare. Ngo ntibakibita abanyonzi, ni umushoferi w'igare. Umushoferi utasa amategeko y'umuhanda. Ariko reka mbaze, abashinzwe koperative z'abatwara amagare, ese muja mugira umwanya mugatekereza ku buzima bwiza bw'ejo hazaza bw'aba bana b'abahungu, bw'aba bana b'abakobwa batwara amagare? Ushobora guseka ngo abakobwa ntibatwara amagare. Barayatwara. Iyo ugeze mu karere ka Bugesera ushobora gutega igare, umukobwa akaba ari ugutwara. Umukobwa arashoboye muri byose.
tugiye gusengera rero abashoferi b'amagare, dusengera abatwara tagisi, abatwara ibimodoka bimwe bita bya makuzungu, abatwara ibimashini, abatwara moto, abo bose, hari n'abatwara indege. Aba bantu bari mu miryango yacu, tugiye kubasengera ngo Imana ishibarinda impanuka, Imana ishibarengera, Imana ishibatabara. Tugiye gusengera abacunga umutekano. Uri kuri Uraryoshye TV kubera umutekano, kubera uricaye uratuje, kubera waraye neza, ntabwo waraye wiruka, ntabwo waraye uhangayitse ngo uyu munsi ndisha, uyu munsi ndahungira hehe. Turiho kubw'umutekano. Ubuzima bwawe mw'iki gitondo buriho kubera ko hari umuntu waraye ijoro. Iki gitondo uriho kubera ko hari uwaraye ku mugore wawe ari kubyara, kubera ko hari uwaraye ku mugore wawe ari ku bitaro, kubera ko hari uwaraye ari kumwitaho, umugore wawe agahabwa imiti. Umutekano ufite rero tugiye kuwusengera. Tugiye gusengera abacunga umutekano. Turaza gusengera abapolisi, Rwanda National Police. Rwanda National Police ni NPD niko babyita amagambo arambuye, National Police. Turasengera imiryango yabo, turasengera abagore babo, turasengera abuzukuru babo, turasengera abagabo babo, turasengera abagore babo. Hari abapolisi b'abagore, hari abapolisi b'abagore tugiye gusengera abagabo babo. Hari abapolisi b'abagabo tugiye gusengera abagore babo. Abapolisi bombi tugiye gusengera abana babo. Ibyo bakenera nibyo dukeneye. Nabo bakeneye kujyana abana ku ishuri, nabo bakeneye uburere bwiza bw'abana babo. Abo bantu tugiye kubasengera. Abapolisi bari ku mihanda muraho, ndi kubona hari ahirya Nyabugogo, ndabona kuri feruje abapolisi, ndabona hari umupolisi tw'akazungu, ndabona hari umupolisi Emmanuel, uranyumva? Tuba turi kubareba hirya no hino. Ndabona ngo mbe muretse, ndabona hagaritse imodoka ati reka uwo mwana banze yambuke. Abapolisi rero badufasha kwambutsa abana bagiye ku mashuri, badufasha gukoresha neza umuhanda. Turaza kubasengera. Abanani b'abapolisi badushishikaza kwitwara neza mu muhanda. Kakubwira ati shoferi kaza umugenzi kwambara umukandara, shoferi ntukajyana imodoka mu muhanda nta byangombwa ufite. Rimwe na rimwe aro babashije controle, bona umushoferi ahiye ubwoba, nariko si shoferi. Urafata ubuzima bw'umuntu kari wowe Mana dufite, kuko ni wowe ucunze ubuzima bwacu aka kanya. Utujanye Kigali, uratuyoboye, none nta controle tekinike ufite. Bagukande, baguhane. Tugiye gusengera abasirikare. Hari abari ku rugamba. Ushobora ufite umusirikare mu muryango wawe. Tugiye gusengera abasirikare, kuva kuri ofisiye, kuva kuri generali, ukageza ku musirikare mutoya, ukageza ku musirikare uri ku ikosi. Abasirikare bari hakurya muri Muhungwe muraho, abasirikare bari kuri Shari muraho, abasirikare bari Nyamagumba muraho. Buhumure, iki gitondo ngewe naje, nimugire ikibazo. Ushobora kwibaza utari ko uyu muntu twamukura hehe. Nta handi ni kuri Uraryoshye, Uraryoshye TV. Tugiye gusengera abasekirite, babandi barindisha inkoni. Hari uwigeze kumusuzugura, ntabwo ninzi ko nabo bagiraga amapingu. Ndavuga abadaso. Ati wowe udafite imbunda we wankanga. Mbona umudaso agize ngucya, azamuye ishati, akuyemo agakomo, ati tugiye gusengera aba bantu bose bacunga umutekano. Uko baba bagiye kuducungira umutekano, reka natwe tujye dufatanya kugira ngo nabo tubacungire umutekano. Nimba umwana wabo yarwaye,
tugende tumufashe tumugeze kwa muganga. Niba umugore we hari icyo akeneye tumufashe mu gihe umugabo we adahari cyangwa umugore we adahari, kugira ngo umutekano wa buri umwe wese ukomeze kugenda neza. Tugiye rero gusoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ntugakererwe kuri Uraryoshye TV, ngo kuko kukererwa no kubesha birica. Gukererwa no kubesha birica. Ndasa gusoma mu Byakozwe n'Intumwa ibice 5. Turahera ku murongo wa mbere. Reka rero manze mbaha agatekerezo, kandi aka gatekerezo kaba kawe. Urabona turi kuri Uraryoshye TV. Ni nkaho ndi umunyamakuru. Umunyamakuru rero yabaye aho ngaho aja gutana inkuru. Ageze Ishorongi asanga imbwa yapfiriye mu muhanda. Asanze imbwa yapfiriye mu muhanda, yari yapfiriye mu karongo k'umweru. Urabona ko umuhanda uri mu murongo w'umweru. Ubwo igice kimwe cyo kiri mu mudugudu wo hepfo, ikindi kiri mu mudugudu wo haraguru. Imbwa ari mu karongo k'umweru mu rubibi. Abantu baraza bararundana, bahamagara uw'isibo, bahamagara uw'umudugudu, bahamagara umutekano, bati mukora isuku. Uw'isibo ati imbwa ntabwo iri mu isibo yanjye, unyumvire. Uwo haragura ati imbwa ntabwo iri mu mudugudu wanjye. Gitifu hageze ati imbwa ntabwo iri mu kagari kanjye. Umurenge hageze ati imbwa ntabwo iri mu murenge wanjye. Turabona ko irimo hagati, kereka nituyigabana. Imodoka zirahagarara, abantu baraza bararundana. Wa munyamakuru araza. Abanyamakuru mukunda ibintu bishushe, ariko bizabakoraho. Umunyamakuru ati ngiye mwaramutse neza kandi muraho, bitewe naho uherereye. Iki gitondo tuhagaze mu mujyi wa Rubavu, umujyi mwiza cyane. No umujyi mwiza cyane kuba utembereye, no kuba tarawutembera muzanyaruke mu utembere. Reka manze mbabwire ku mujyi wa Kigali, umujyi wa Kigali, umujyi wa Gisenyi, umujyi wa Rubavu, ahantu si heza. Ushobora kuba uri muri iyi mijyi navuga ngo ahantu si heza ntuhumve neza. Reka duhere kuri urugero. Uri umuyede ukorera 3,000, uba mu mujyi wa Kigali cyangwa se wa Musanze. Fata rero 3,000 ukorera ku munsi, kandi nabwo bidahoraho buri munsi. Nurangiza ufate bya 3,000 uze gukuramo inzu y'10,000. Mu mujyi wa Kigali ndumva utembereye hirya iyo za Kanyinya, iyo za Kanombe, iyo hirya mu byaro usanga inzu y'amake yari 10,000. Ubwo ni igice cy'icumba. Urumva rero 10,000 ukuye muri 3 ukora nabyo bitaboneka buri munsi, urumva biragoye. Noneho ku bafite abana, ubusanzwe umwana agomba kurya nibura ku munsi agomba gukoresha 2,000. Ku muryango wiyoroheje cyangwa se wo bita uw'abakene, uw'abatindi, abatindi babikuye n'abakene, abo mu cyiciro cya mbere. Umuntu wo mu cyiciro cya mbere nibura agomba gukoresha 2,000 ku munsi, wenda akarya saa sita, wenda ku mugoroba akaburara. Ndebera rero nawe uri i Kigali, aho wita i Kigali, ukaba ukoreye 3,000 nabyo bidahoraho. Urumva ko ufashe 3,000 ugakuramo inzu y'10,000. Ubwo 3,000 kubye iminsi 30 ni 90. Mu 90 uzarya 2 ku munsi, ubwo ni bya 60. Nawe ubare mu 60. Hari gusaka 30 kuri bya 90. Ukibaza rero mu 30 bisigaye, wa mugabo we wa mugore we ubagiye ngugiye kuba i Kigali, ariko i Kigali mba mugiye gushaka iki? I Kigali naho hano mu cyaro nkangaha muri kuva, yuko nyine mwagiye mwiyemera mukava iwanyu, muzika ibidutunga byose biva ahantu bitwa mu cyaro. Hari ugeze kuja i Kigali yigira master w'umujyi, ndavuga Buringuni na Buri Akantu. Bariya abantu nta muntu badahangara, ngo bageze i Kigali ngo ndafashe, ngo none ndafashe.
none ndafashe ngo bangaga gufata fone usiyaturuka buri nguni na buri kantu. Ariko iyo ubona bancamye abantu, iyo ubona bateruye abantu, buriya nanjye baranterura mu kanya. Ariko reka mbabwire, ariko buri nguni na buri kantu kuki mwataka abantu? Nibo bamwishakira views. Uwanyereka buri nguni na buri kantu. Ariko reka ibyo twe kubitindaho, ufate byambi 30 bisigaye ukuremo minerivare y'abana. Mu mujyi wa Kigali harahenze mw'abantu mwe. Umujyi wa Kigali. I Kigali ni hahantu ureba, wabwira umuntu ngo ndaza kugusura, ati wapi nzaba ntahari, ati nzaba nagiye mu masengesho y'iminsi 3. Waba unamutunguye, hari uburyo tukoresha telefone, iterambere ryaraje, ugahamagara umukobwa wawe cyangwa se so wanyuri Kigali uti nzaza kugusura, agatangira akakwibarisha. Uzaza sangahe? Kugira ngo apange isaha, avuga ati isaha nzaba ntari. Nono ati suzanzanira iki mu cyaro nkumbuye. Ngo uzanzanira iki mu cyaro nkumbuye. Ubwo bari kuvuga ati mbese ubwo usaza wikoreye. I Kigali ni hahandi umuntu atunga inzu ayitunze mu mutwe. Ugasanga umuntu afite ikibanza I Kigali, ugasanga umurima uri mu mutwe. Kandi sha umurima w'i Kigali urawuhinga ukera, usukugira umuntu ateke mu mutwe ibiryo bishe, ubona araruye arariye. Hari abantu bafite ikibanza hari Nyabugogo, hari uvuga ati Nyabugogo ni iyanjye, iki kibanza ngiye kucyubaka, ngiye gushiramo amasakodesha maze nze mbona amafaranga. Hari abantu rero bafite ibanza I Kigali kandi batari ibyabo, bafite imirimo I Kigali. Abo nibo nje kubwira. Babandi birwa basa ngo boss ngo shaka privacy, Musanze ni 10, Musanze ni 5. Ubwo wabari guhinga umurima we kandi arawufumbira, afite akanwa keza, arazika kubwira patron, maze wareba uburyo ntagira igicero ufite, ukaburi kumusubiza. Bazi guhinga. Areka rero muri aka kanya dufate umwanya dusengera abantu bameze uku nguku. Tugiye gusengera ibyifuzo bitandukanye. Turaza gusengera abagore batwite. Mu bagore batwite hariho abasamye ijoro, hari abamaze amezi 3 basamye, hari abamaze amezi 7 batwite, hari abamaze amezi 8, hari n'abamaze amezi 9. Hari abarimo kubyara isaha. Ugeze mu bitaro bya Ruhengeri usangamo abagore bari kubyara, ugeze mu bitaro bya Gisenyi usangamo abagore bari kubyara, ugeze kwa Nyirinkwaya uraho. Reka iki gitondo nsuhuze abadogiteri, reka nsuhuze abakanishi b'ubuzima. Burya abaganga n'abakanishi, uragenda bakagukanika, waraho ni igare ryapfuye cyangwa se imodoka yapfuye. Iyo umuntu nawe rero yagize ikibazo, ntabwo twavuga ngo iyo umuntu yapfuye, ahubwo iyo ari kujegajega, iyo yagize ikibazo ngo baramujyana bakamukanika. Nono harimo n'ababyaye, nabo abana bananiye. Tugiye gusengera abaganga bari kwita kuri ababyeyi barimo kubyara isaha. Turongera dusengere ababuze urubyaro. Hari abamaze imyaka 5 barabuze urubyaro, hari abamaze iminsi myinshi barabuze urubyaro, hari abamaze imyaka 15 barabuze urubyaro. Niba warabuze urubyaro, pepera Imana iki gitondo igiye kukugirira neza. Wa mugabo we, wa mugore we, umukazana wawe amaze imyaka 10 atabyara, umukwe wawe amaze imyaka 10 atabyara, nyamara mwagiye muri batubuzi ngo bagiye kubaha abana, mwagiye mu masengesho hirya no hino, ariko Imana nitanga umwana. Turasengera abandi babyaye bakananirwa kurera. Hari uburyo ubyara umwana akakunanira, ibyo bita kubyarira umuhanda. Hari abagore bataye abana, abo turaza kubasengera. Hari abagore bataye ingo, hari abagabo bataye ingo, hari abakobwa babyariye iwabo, hari abasore bihakanye abana babyaye, hari abakobwa bakuyemo inda. Iki gitondo nimba uri mu mujyi wa Kigali,
nimba uri mu mujyi wa Gisenyi, nimba uri mu mujyi wa Ruhengeri, nimba uri mu mujyi wa Ruhango, nimba uri hari n'abaturutse bajya mu Buganda. Those who went to Uganda, those who went to Kenya, those who went to South Africa, those who went in America after boating. Turaza kubasengera kugira ngo Imana ahe umutima w'urukundo. Turaza gusengera abashomeri babuze akazi. Hari abakobwa badakora, hari abasore badakora, hari abagabo badakora, hari abagore badakora, aribo bavamo ibisambo. Akibisambo kasobotse, akabajura karashobotse, babagore badakora, babakobwa badakora, babagabo badakora, birwa bategereje ngo ndategereza Korode atashe, ngo ndategereza Felicien atashe, ngo noneho mutere kaci. Abo tugiye kubasengera, tugiye gusenga kugira ngo Imana itugabise ibisambo. Ese bigeze bakwiba? Wigeze utunga televiziyo bakayitobora? Wigeze uja mu mujyi wa Kigali ugasanga ikofi bayikuyemo? Wigeze uhura n'abatekamutwe? Abo bantu tugiye kubasengera kugira ngo Imana ibagarure ku murongo, Imana ibahe ubuzima busha, Imana ibagarure mu miryango, Imana ibahe icyizere cy'ubuzima bw'ejo hazaza. Tugiye gusengera ibisambo, tugiye gusengera abakora mu mufuka, tugiye gusengera abariganya, tugiye gusengera abatobora amazu, tugiye gusengera abatekamutwe. Abatekamutwe barateye mw'iyi minsi. Ejo bundi hari umuntu wari ufunzwe, noneho afunganwa n'umuntu, baza guhana imyirondoro. Bamaze guhana imyirondoro, wa wundi wari ufunzwe arafungurwa. Amaze gufungurwa aragenda aja muri rwa rugo rwa wa muntu ufunzwe. Aragenda aravuga ati uyu muntu simufite umuntu ufunzwe umeze uko nguko. Umugore ati ye, si yasize iki cyaha? Ati ye. Ati rero nanjye ni nasize iki cyaha, ariko hari umutanzaniya waje noneho ampa imiti, noneho ndasohoka. Uwo mutanzaniya yarakeneye 400 kugira ngo umuntu wanyasohoke, kandi uwo muntu bari baramukatiye imyaka 40. Ni imyaka myinshi cyane. Kuvuga ngo imyaka 40 ni ya myaka bakushobora no gukata imyaka 20 ku cyaha cya Fiyore, ukumva ni imyaka 500 ku buzima bwawe. Wareba abantu usize, wareba ahantu usize umugore, wareba ahantu usize umuryango, bikakubera nk'imyaka 40. Umugore ati ibyo wansaba byose kugira umugabo wanjye atahe nabikora. Umugabo ati nanjye ndakwemereye ndava hano ari uko umugabo wawe aje. Umugore yari afite inka, aragenda aja gushaka abakiriya arababura. Atari ko hano mfite 20,000. 20,000 barabimukubise. Mwe kubimukubita mugatangira gukora mu mufuka, amusiga agafu, kari agafu k'ubugari kugira ngo atangire kumwera ko imiti iri gukora. Barasasa bararyama. Umugabo ati bunije telefone. Umugore amukimuha telefone, yahise yigendera. Urumva abatekamutwe, mwirinda abatekamutwe, mwirinda abantu mutazi. Turaza gusengera abaroza aka kanya, turaza gusengera abatanga ibitama, turaza gusengera abaraguza. Bambyine njyenyine nyir'urugo yiryamiye. Umurozi yigeze kuza abyinira iwanjye ngo mbyine njyenyine nyir'urugo yiryamiye, ngo mfashe ikote maribate. Hari abarara bacuragura, wa mugabo ucuragura. Uretse akawe kashobotse iki gitondo, wageze kuri Uraryoshye TV, akawe karashobotse. Ngiye kukwereka Imana, hari abatanga amahembe, ibyo bihembe byawe birakugarukira. Hari abatanga, ni byinshi mutanga. Abaturwanya bose, abaturwanya baduhiga bose tugiye kubasengera. Wewe wavuze ngo ntuza ntazabyara ukiriho, wewe wavuze ngo ntuza ntazashaka ukiriho, wewe wavuze ngo ntuza ntazabona fiance ukiriho, tugiye kukwamagana. Tugiye kukwereka Imana. Hari abakobwa babuze abagabo, hari abakobwa bakatiwe,
ushobora kuba uri warabonye fiyanse mugiye no kurwubaka mwashyizeho n'igihe, ariko ku munsi wa nyuma bakavuga ngo birarangiye, ku isaha ya nyuma ngo ubukwe burapfuye. Abo tugiye kubasengera. Yewe mukobwa uri Rubavu, yewe mukobwa uri Musanze, yewe mukobwa uri Huye, yewe mukobwa uri Kirehe, yewe mukobwa uri muri Amerika, we are going to pray for you. We are going to ask God to help you get what you have missed. We are going to ask God to change your life. We are going to ask God to do everything that you need in your life. We are going to call God to give everything, because God is the one who has everything. Tugiye gusengera abakobwa bafashe irembo bikanga, tugiye gusengera abasore bafashe irembo bikanga, tugiye gusengera abarengeje imyaka yo gushaka, tugiye gusengera oh haleluya, ababuze imyaka. Hari abushije imyaka, hari abayirengeje, ugasanga uwo mwavukiye rimwe afite imyaka 21 agutanze gushaka, wowe ufite imyaka 30 ariko ukabona byanze, ugeze muri 35. We are going to pray for you this morning. We are going to ask God to give you what you need in the name of Jesus. Tugiye gusengera abapfakazi n'imfubyi, tugiye gusengera imfubyi, incike, oh haleluya, abatagira abagabo tugiye kubasengera. Hari abakobwa babyariye iwabo, hari abagore bari iwabo bapfakaye bakiri batoya, hari abatagira ababyeyi, hari abadafite aho bigira. Uyu munsi umwana w'umukobwa aratungwa n'ikiyede, nacyo kidahoraho buri munsi. Tugiye kumusengera, tugiye kugusengera izo nyatsi z'akarande, ibyo bibazo byose bikugora, Imana ije kubikemura. Tugiye gusengera abarwayi bose, hari abadafite amaguru, hari abavunitse amaboko, hari abatareba, hari abafite indwara z'akarande, hari indwara z'amarozi, hari indwara wajyanye kwa muganga, hari indwara wajyanye hirya no hino ariko biranga. We are going to pray for you. We are going to pray for these diseases. We are going to pray for the sick people, those who are in the Gisenyi hospital. We are going to pray for you. Tugiye gusengera abari muri gereza, abari Nyakiriba muraho, abari muri gereza ya Gisenyi muraho, abari Nyabushongo muraho. Tugiye kubasengera uyu munsi cyangwa ejo. Urashobora gutaha kubw'ibitangaza by'Imana. Iminsi 15, mu minsi 15 urashobora gutaha, mu masaha nkanga urashobora gutaha, nimba ukora neza, nimba emera icyaha. Hari abarimo barakoze ibyaha, hari abari muri gereza barengana, hari abemeye ibyaha, hari n'abemeye guca bugufi, hari abatwite bari muri gereza, hari abana b'imfubyi bari muri gereza, hari abacuruje ibiyobyabwenge bari muri gereza, hari abakuyemo inda bari muri gereza, hari abatoboye amazu bari muri gereza. Iyo hirya za Nyabushongo, iyo hirya za Mageragere, wowe upfa kuba wageze kuri Uraryoshye TV, upfa kuba wageze, oh haleluya, ugiye kugirirwa neza, ugiye kugirirwa imbabazi n'Imana. Uyu munsi reka nkubwire ngo urafite abawe bafunzwe, urafite abawe bari muri gereza bamazemo igihe kinini, hari n'abo bakatiye burundu, ariko Imana igeze kuri burundu byose irahanagura igahindura zeru, umuntu wawe agataha. Nimba wemeye guca bugufi, nimba wemeye kugarukira Imana, emera icyaha, saba imbabazi, reka gutsimbarara. Kandi habo bakatiye burundu bishobora kwanga, ariko byanakwanga bikanga waraciye bugufi, garukira Imana usenge. Hari indirimbo ivuga ngo Pawulo na Sila bari mu buroko, ngo barasenga amaze gusenga imiryango ya gereza irafungurwa. Mfasha huri turirimba n'indirimbo ivuga ngo
tugiye kwihana, tugiye kwihana, tugiye kwihana, ntabwo tuzongera, Mana tubabarire, abakobwa bakuyemo inda, abagore basambanye, abagabo bataye ingo, tugiye kwihana, tugiye kwihana, ntabwo tuzongera, Mana tubabarire. Aho uri ririmba iyo ndirimbo, imanuke mu mutima wawe, imanuke mu bwonko bwawe, ibitekerezo byawe byose n'ubwenge bwawe n'ubwonko bwawe bwose butekereze ku iyi ndirimbo. Hari abahuye n'akarengane, yo wa mugabo we warababaye, wa mugore we warababaye, wa mukobwa we warababaye, wa musore we warababaye, wa mwana we warababaye, kubera so wanyu, kubera nyoko wanyu. Imana data wa twese, tebukugira icyo unkorera, nifuza gukundana na bose, abanyanga bakanga bakaba benshi, nifuza kuguhesha icyubahiro, zina ryawe rikanga rikagawa, Mana Satana aranyanga. Imana data wa twese, tebukugira icyo unkorera, nifuza gukundana na bose, abanyanga bakanga bakaba benshi, nifuza kuguhesha icyubahiro, zina ryawe rikanga rikagawa, Mana Satana aranyanga. Kuba mw'isi bagenzi banjye, no gufata ibihe mu ntambara, Satani n'abadayimoni be ntibakirya ntibakiryama. Kuba mw'isi bagenzi banjye, no gufata ibihe mu ntambara, Satani n'abadayimoni be ntibakirya ntibakiryama. Waritwararitse, witwaye neza kuri nyoko bukwe, witwaye neza kuri so bukwe, witwaye neza ku mukazana wawe, witwaye neza kuri mukeba wawe, ariko biranga. Ugerageza kubana n'abantu bose amahoro, ariko ibintu bikanga, Satani agakomeza kwitambika. Ibyo tugiye kubisengera. Tugiye gusengera abana batiga. Hari abana baba mu biraro, hari abana bavuye mu ishuri kubera ubukene, hari abana bavuye ku ishuri kubera minerivare. Nimba uri hirya no hino, nimba ushaka kugira ngo ugire icyo ukora kuri aba bana bataye ishuri, ese urifuza kugira icyo wakora, urashobora kugura iniforume imwe y'umwana, urashobora kugura igikapu cy'umwana, urashobora kurihira umwana nibura imyaka 3, ariko umwana agasubira mu ishuri. Hari abavuye mu ishuri kubera ubukene, hari abavuye mu ishuri kubera kubura ibyo kurya. Abo bose tugiye kubasengera. Hari abana b'abakobwa bavuye mu ishuri kubera ko imiryango yabo, kubera ko ababyeyi babo bari barananiranye, bishoye mu biyobyabwenge, bitwaye nabi, umwana akaza kubigirirwamo n'ingaruka mbi. Ariko uyu munsi tugiye kugusengera, tugiye kukurambikaho ibiganza, tugiye kukubwirira Imana. Haleluya. Iki gitondo ntabwo byoroshe. Hari ababuze ubwenge, tugiye gusengera uyu mukobwa wabuze ubwenge, tugiye gusengera uyu musore wabuze ubwenge, tugiye gusengera uyu mama wabuze ubwenge, tugiye gusengera uyu papa wabuze ubwenge. Kubura ubwenge ni ukugira ute? Kubura ubwenge biri mu bwoko butatu.
hari ukubura ubwenge bwo mu ishuri, umwana akajya mu ishuri ukabona arandika, ariko igihe cyo kubona umusaruro ugasanga biranze kandi nta kuntu aba atagize. Hari no kubura ubwenge bwo mu rugo, ugasanga umugore bamusize mu rugo, ugasanga umugabo bamusize mu rugo, umugore yagiye igoma, umugabo yiriwe mu rugo, aho kubungabunga abana yiriwe arakina igisoro. Abantu birwa bakina igisoro, abo tugiye kubasengera. Wa mugore niba ufite umugabo w'imburamukoro, wa mugabo niba ufite umugore w'imburamukoro, igihe wagiye muri Kongo umugore akirirwa ari inywera, tugiye kugusengera. Imana irakugira neza iki gitondo, Imana igiye guhindura amateka iki gitondo, Imana igiye guhindura ibyawe, Imana igiye kukugarurira ibyawe. Ubwenge wari warabuze mu muryango, tugiye gusengera abana biga. Hari abana biga bigira ku kadodo. Uzi kwigira ku kadodo icyo ari cyo? Ni ukugenda saa sita ukagenda ku ishuri utariye, saa sita ukarya ikijumba, ikayi ugatunga no kwiba amakayi, ariko igihembwe ukanga ukanakirangiza, ukanga ukarangiza na sogonderi, ariko ukabaho. Imana irakomeye ni ukuri, muraho. Ushobora nawe kuba warigiye ku kadodo, ubona byanga, ubona imeze nabi, ariko izi saha ukaba uri umuyobozi. Urumva hari icyo Imana itakoze. Uyu munsi ukaba wubatse urugo, Imana ize kukugirira neza. Uyu munsi iki gitondo turasengera abantu bose. Wowe ni wumva utari mwiri sengesho, unyandikire kuri Uraryoshye TV cyangwa se kuri WhatsApp 078 74 29 62 078 74 29. Ndabona abanyamerika nabo batangiye kumpamagara. Reka ndaza kumwitaba. Sinzi uko ahise afata nimero yanjye, ndabona ari nimero yo hanze, ariko ndagira ngo uze gutega amatwi. Ndagira ngo aka kanya kongere dusengera abashoferi. Hari abafite abagabo b'abashoferi. Wa mubyeyi, umuhungu wawe ni umushoferi, umukobwa wawe ni umushoferi, umwuzukuru wawe ni umushoferi. Hari abatwara ibikamyo, hari abatwara tagisi, hari abatwara amavatiri. Hari n'abashoferi b'i Musanze. Ndasuhuza abashoferi b'i Musanze, abashoferi b'amagare b'i Musanze, abashoferi b'igare. Ngo ntibakibita abanyonzi, ni umushoferi w'igare. Umushoferi utazi amategeko y'umuhanda. Ariko reka mbaze, abashinzwe koperative z'abatwara amagare, ese muja mugira umwanya mugatekereza ku buzima bwiza bw'ejo hazaza bw'aba bana b'abahungu, bw'aba bana b'abakobwa batwara amagare? Ushobora guseka ngo abakobwa ntibatwara amagare. Barayatwara. Iyo ugeze mu karere ka Bugesera ushobora gutega igare, umukobwa akaba ari ugutwara. Umukobwa arashoboye muri byose. Tugiye gusengera rero abashoferi b'amagare, dusengera abatwara tagisi, abatwara ibimodoka bimwe bita bya makuzungu, abatwara ibimashini, abatwara moto, abo bose, hari n'abatwara indege. Aba bantu bari mu miryango yacu, tugiye kubasengera ngo Imana ishi barinda impanuka, Imana ishi barengera, Imana ishi batabara. Tugiye gusengera abacunga umutekano. Uri kuri Uraryoshye TV kubera umutekano, kubera uricaye uratuje, kubera waraye neza, ntabwo waraye wiruka, ntabwo waraye uhangayitse ngo uyu munsi ndisha, uyu munsi ndahungira hehe. Turiho kubw'umutekano. Ubuzima bwawe mw'iki gitondo buriho kubera ko hari umuntu waraye ijoro. Iki gitondo uriho kubera ko hari uwaraye ku mugore wawe ari kubyara, kubera ko hari uwaraye ku mugore wawe ari ku bitaro, kubera ko hari uwaraye ari kumwitaho, umugore wawe agahabwa imiti. Umutekano ufite rero tugiye kuwusengera. Tugiye gusengera abacunga umutekano. Turaza gusengera abapolisi, Rwanda National Police.
Rwanda National Police ni NPD niko babyita amagambo arambuye. National Police. Turasengera imiryango yabo, turasengera abagore babo, turasengera abuzukuru babo, turasengera abagabo babo, turasengera abagore babo. Hari abapolisi b'abagore, hari abapolisi b'abagore tugiye gusengera abagabo babo. Hari abapolisi b'abagabo tugiye gusengera abagore babo. Abapolisi bombi tugiye gusengera abana babo. Ibyo bakenera nibyo dukeneye. Nabo bakeneye kujyana abana ku ishuri. Nabo bakeneye uburere bwiza bw'abana babo. Abo bantu tugiye kubasengera. Abapolisi bari ku mihanda muraho. Ndi kubona hari ahirya Nyabugogo, ndabona kuri feruje abapolisi. Ndabona hari umupolisi witwa Kazungu. Ndabona hari umupolisi Emmanuel, uranyumva? Tuba turi kubareba hirya no hino. Ndabona Gombe muretse, ndabona hagaritse imodoka ati reka umwana banze yambuke. Abapolisi badufasha kwambutsa abana bagiye ku mashuri, badufasha gukoresha neza umuhanda. Turaza kubasengera. Abanani b'abapolisi badushishikaza kwitwara neza mu muhanda. Kakubwira ati shoferi kaza umugenzi kwambara umukandara. Shoferi ntukajyana imodoka mu muhanda nta byangombwa ufite. Rimwe na rimwe ari babashije controle. Bona umushoferi ahiye ubwoba. Nariko si shoferi. Urafata ubuzima bw'umuntu kari wowe Mana dufite. Kuko ni wowe ucunze ubuzima bwacu aka kanya. Utujanye Kigali, uratuyoboye, none nta controle tekinike ufite. Bagukande, baguhane. Tugiye gusengera abasirikare. Hari abari ku rugamba. Ushobora ufite umusirikare mu muryango wawe. Tugiye gusengera abasirikare kuva kuri ofisiye, kuva kuri generali, ukageza ku musirikare mutoya, ukageza ku musirikare uri ku ikosi. Abasirikare bari hakurya muri Muhungwe muraho. Abasirikare bari kuri Shari muraho. Abasirikare bari Nyamagumba muraho. Buhumure. Iki gitondo ngewe naje. Nimugire ikibazo. Ushobora kwibaza utari ko uyu muntu twamukura hehe? Nta handi ni kuri Uraryoshye. Uraryoshye TV. Tugiye gusengera abasekirite. Babandi barindisha inkoni. Hari wigeze kumusuzugura. Ntabwo nzi ko nabo bagiraga amapingu. Ndavuga abadaso. Ati wowe udafite imbunda we wankanga. Mbona umudaso agize ngucya. Azamuye ishati, akuyemo agakomo. Ati tugiye gusengera abantu bose bacunga umutekano. Uko baba bagiye kuducungira umutekano, reka natwe tujye dufatanya kugira ngo nabo tubacungire umutekano. Nimba umwana wabo yarwaye, tugende tumufashe tumugeze kwa muganga. Nimba umugore wari icyo akeneye, tumufashe mu gihe umugabo adahari cyangwa umugore wadahari, kugira ngo umutekano wa buri umwe wese ukomeze kugenda neza. Tugiye rero gusoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ntugakererwe kuri Uraryoshye TV, ngo kuko kukererwa no kubesha birica. Gukererwa no kubesha birica. Ndaza gusoma mu Byakozwe n'Intumwa ibice 5. Turahera ku murongo wa mbere. Reka rero mbanze mbaha agatekerezo, kandi aka gatekerezo kaba kawe. Urabona turi kuri Uraryoshye TV. Ni nkaho ndi umunyamakuru. Umunyamakuru rero yabaye aho ngaho aja gutana inkuru. Ageze Ishorongi asanga imbwa yapfiriye mu muhanda. Asanze imbwa yapfiriye mu muhanda,
yari yapfiriye mu karongo k'umweru. Urabona ko umuhanda uri mu murongo w'umweru. Ubwo igice kimwe cyo kiri mu mudugudu wo hepfo, ikindi kiri mu mudugudu wo haraguru. Imbwa ari mu karongo k'umweru mu rubibi. Abantu baraza bararundana, bahamagara uw'isibo, bahamagara uw'umudugudu, bahamagara umutekano, bati mukora isuku. Uw'isibo ati imbwa ntabwo iri mu isibo yanjye, unyumvire. Uwo haragura ati imbwa ntabwo iri mu mudugudu wanjye. Gitifu hageze ati imbwa ntabwo iri mu kagari kanjye. Uw'umurenge hageze ati imbwa ntabwo iri mu murenge wanjye. Turabona ko irimo hagati, kereka nituyigabana. Imodoka zirahagarara, abantu baraza bararundana. Wa munyamakuru araza. Abanyamakuru mukunda ibintu bishushe, ariko bizabakoraho. Umunyamakuru ati ngiye aravuga ati reka mpimbe, ati ngiye kuvuga ati uwo ni papa wapfuye, none abantu bose barahita bigirayo. Noneho umunyamakuru abaravuze ngo mwigire uwo ni papa wapfuye, mwigire uwo ni papa wapfuye. Abantu bati cyo amaze kuvuga ati mwigire uwo ni papa wapfuye, abantu bose bigirayo. Umunyamakuru asanga ni imbwa yapfuye. Ati cyo kaho twarasuko yapfuye. Nuko imbwa yapfuye ibibyaye umugabo muzima. Ibaze kugira ngo imbwa yapfuye ibyara umugabo muzima w'umunyamakuru, kubera ko yari yakerewe. Kukererwa no kubesha birica. Nimba rero wakerewe kuri Uraryoshye TV, reka mwibutse ko ahangaha twasengeraga abantu bafite ibibazo bitandukanye. Reka dusome ibya Ananiya na Safira. Hariho umugabo witwaga Ananiya hamwe n'umugore we Safira. Agura isambu, agabanya ku biguzi byayo, umugore we nawe abizi. Maze azana igice agishira intumwa. Petero aramubaza ati, Ananiya, ni iki gitumye Satani yuzuza umutima wawe kubesha umwuka wera ukisikariza igice cy'ibiguzi by'isambu? Ukifite ntiyari iyawe, kandi umaze kuyigura ibiguzi byayo ntibyari ibyawe ubyigengaho. Ni iki gitumye wigira inama yo gukora usyo? Si abantu beshe, ahubwo Imana niyo ubeshe. Ananiya byumvise asyo aragwa umwuka urahera. Abantu bose bagira ubwoba bwinshi. Reka dusome ku murongo wa karindwi. Ngo hahise nk'amasaha 7. Oya nanjye narimba tuburiye da. Nimba udasoma Bibiliya bazakuyobya. Wenda gusomera, ntushobora no gufata agapapuro ngo wandike, dore ko ari byo bituma mutagira ubwenge. Ubundi urukumva ijambo ry'Imana. Iyo uri imbere y'umukozi w'Imana, iyo uri imbere ya Uraryoshye TV, uba ufite agakaramu. Tugeze ku murongo wa 7. Ngo hahise nk'amasaha 3, umugore we arinjira atazi uko byagenze. Abantu mukererwa, abantu mutinda, abantu mutitabira kurepeta, abantu mukererwa kurepeta, abantu mukererwa akazi, abantu mukererwa kuja kuvuga ubutumwa. Ngo pasiteri yacuruzaga ibirayi, amaze gucuruza ibirayi baramutungura ngo uyu munsi ni wowe urabwiriza mu giterane cyo ku mugoroba, materaniro ya nimugoroba. Umugabo aragenda yakerewe, ahita yinjira mu rugo afata Bibiliya aragenda. Ageze imbere ati reka dusome mu Baroma 4. Batugisenga iki pastor? Reka dusome mu Baroma 4. Umudiyakoni mukuvana mwisoni abagiye mu mwuka ati arabibagiza. Pasiteri aje kwibuka ibyo yavuze, aravuga ati ariko mwebwe muzaseka ryari? Ati nagiraga ngo mbasetse, atariko abantu batasetse Imana bababarire. Aba yikuye mwisoni, ariko yari yasebye kubera ko yari yakerewe. Kukererwa no kubesha birica.
nimba warakereye kugera kuri Araryoshye TV, kora share, comment and subscribe cyangwa se partage. Partage ni share, subscribe ukande kukazogera, ubundi uje ubona ibiganiro byacu bya buri munsi. Ushobora kuba wifuza ko twagufasha gusenga, ushobora kuba wifuza ko twagufasha mu bikorwa bya buri munsi. Nta handi wadusanga ni kuri Araryoshye TV. Ndumva twavuga byinshi, ndumva ufite amatwi yumvise, ndumva twarekera ahangaha, ariko mbere ya byose, mbere na mbere Imana, muri byose dukora tuje twiragiza Imana. Reka dusenge. Mana, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye ko wabanye natwe. Nkweretse uyu muntu uri kureba televiziyo akavuga ngo ndi gusenga ndimo kureba, kuko nawe ari kureba. Uyu muntu umuhindura umutima. Nkweretse abangaba bari guseka turimo gusenga, bafate bakomeze. Nguriya namubonye, Claudine namubonye, Chantal namubonye, ntabwo ashaka guca bugufi, yanze kubombeka amaso, afite ibiri kumurangaza. Tugiye kubasengera. Mana, ubagiriye neza mu izina rya Yesu, amen.